Hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu laram sangral te Naktip tholenia Mizoram Assembly pakwana inkhom masaber nei tura member thanthar te thu tiam tirba ka speaker thar thlanani ang Presbyterian Kaushan thunei te sangber sinot inkhom puya Kaushan inkhom ti tlemrat na lu chu atlang zolo Komin January le November tha inkar chung khan Mizoram Excise and Narcotics le Police ten heroin cages a somli panhi le gram zali somkwa paruk ba ka methamphetamine cages ani somli pasari le gram somnga palian man Manipur State Police ten zirlai ro bo pakhat chan chuakin arbo tu nation mi pariat an man bok Naktip tholenia Mizoram Assembly pakwara inkhom masaber nei tura member thanthar te thu tiam tirba ka speaker thar thlanani ang Narsab Dr. Hari Babu Kampam Party chuan Mizoram Assembly pakwana bultana tur inkhom masaber chu December ni sompani atanga tan turina kova he Assembly pakwana inkhom masaber hian ne thum a ong Tholeni hian MLA thantlinte protem speaker pulal fam kiman thu tiam tirin Assembly member tana lelu tanga he Mizo hian speaker thar thlanna board sai ni ang Nimin khan speaker in thana chu turin ming pelu tan la om lova chu tum te ta nak tu tho tanit lai thleng ming pelu na hun honani a Assembly secretary thok te chuan tho tan ni hian chu tum te chuan ming an pelu ngein rin thuan soyani Assembly in communal nia chun zomin hemini hian thil dang telovin larsa pindanangin Assembly a thu soyanga thu soizo atu soi chunga lom tu soi na motion put to ninga MLA thanthar ten larsa pawathala na hun huai hotani rinani ninga nia chuan minister polo ni to MLA lui pulal biak zola su na hun manani nga chumizo a deputy speaker thanani ang deputy speaker thanzo hian amania larsa tu soi chunga lom tu soi na motion soi hawani nga soi haw na tlang komani nuwa speaker in Assembly in khom chu tole om matan ate to pang Presbyterian Kaushan thunei te sangber sinot inkhom puya Kaushan inkhom ti tlemrat na lu chu atlang zolo Sinot inkhom pui voi zani Aizawl mission veng pastor bialin mission veng Kaushan biakin puya atlenga December ninga tangkhan tanin zanin hian atiakang he inkhom pui tan ni tholani khan nomination committee an thua nilai ni taga inni thlanin ro relani a Sinot moderator Reverend R Vanal nga kan ro rel kai shruayin general agenda somthum pasarele executive committee ba ka board atanga thulut som pangale budget report te Kaushan in rel bolna poimo tak tak te an relani Incident inkhom pui tun tumro rel langsar zinga kumkal ta sinot inkhom puin Sinot Executive Committee kai to zui tura alo pomto Mizoram Presbyterian Kaushan inkhom ti tlem chung cha chungai twani nuwa inkhom ti tlem chu atlang zolova anga yanga inkhom kalpui chhonzom turati ani heba ka hian chung ko ke chian punze lo na na malak rot na chu Sinot Executive Committee bo zui turin da ania an puin kop abo theina tura rot na chu Sinot malak na mekani angin Kaushan tina malak chhonzom zel ni se antibo Falak chungchak inzir tinarot na po SEC bo zui tura da ania heipa ka hian contract na shal awm lo na tura malak rot na po SEC bo zui tura da ani Tuntum Sinot inkhom pui avoi zana ani ang awangin athleng tu mission veng pastor bial in puat chana anasa hle a kumbula tangin inkhom pui thleng tur committee peng sang sang siamin an chan vole ni na po mizo takin da vekania Ushering will to information and publicity tlang aw refreshment po ele in ti inanin phuani palai ta na all samnan munrang sanga TV hunani baka internet web manga Mizoram Presbyterian Kaushan sang chanchin puipa teming ni na le Kaushan enkol to pastor te kiosk ka hian me chua zungzung thei turin avoi khan atan tlang aw lam hian an hung chuakani Komin Sinot voi zana chim tu zinga Wales ramatagin puzo lomate pa fale Reverend Sangkhuma Kadi Wales atangin aron tel thayani Voin chapa inkhoma pastor nem ngele pro pastor dang inkhom nei ni a chanhuwa lalpa jania sacrament the ani a zanin inkhoma moderator kalchuak turin valedictory sermon asoyanga inkhom bana sta inkhom pui achiak zuyang Kumsanga zakwa somni panga khan assembly tinin inkhom pi masaber hi mission veng Kaushan biakina nayani a Reverend FJ Sandy chu moderator masaberani
Mizo zinga moderator masaber chu reverend chua khamani in kumsang zakwa somthum pani khan moderator ani a secretary masaber chu upa chong hnuaya ani kumsang zakwa somthum pathuma tangin treasurer nei chanani a reverend E.H. Williams le reverend E.L. Mendes chu treasurer masaber ani a Mizo zinga treasurer masaber chu pumu ka ani kumsang zakwa somsari pathuma tangin treasurer ti chu finance officer ti athak ani income pui kumsang zakwa somni panga atanga sangkha zakwa somnga pani thleng assembly ti ani a sangkha zakwa somnga pathuma tagin sinot ti thla kani kumsang zakwa somruk pakhat khan February thla le December thla a sinot income pui nei ani wangin komini awai zana ani a sinot income pui kumzana centenary chu sangni somni pali hian mission veng thlang kaushan biakina mission veng thlang pastor bialin athlengang Mizoram Presbyterian Kauchana hian Presbytery Samli Pasaria Omega Pastor Bial zani samkwa pakwa omin kaushan sangkhat za somnga oma Minister Bial Vong zani samkwa pakwa omin Minister Bial Vong lo za parukanom bok Minister Pension za somli pani omin Minister Zongzong chu zaruk pangani Pro Pastor somnga pathum omin kaushan upa sanga zaruk som pakwa nomeka tualupa sangni zanga somnga palianom bok kaushan mi zongzong hinuai ruk sing ni sangre le jasari som pakwan ni a mi pa nuai thum sangli le jathum pali le meichia nuai thum sing ni sangli le jali som panga anni Mizoram Baptist Kaushan Pastor Conference sangni somni pathum chuzur top ni jan atang khan lunglei ser kona tanani a conference a hian pastor za som thum pakwa antela janin hian atia kang he conference to puyatan heta hianum ula mi ven puira uti manani a speaker pathum reverend R Thanmoya reverend Remsia Maral tele reverend Dr R Thanmoya ten thupui mangin thucha ansoya hei ba ka hian thupui pali mi pale meichia in kop chungchang tunlai khowela pastor ti tule ti lo tur midang chul manga fapai chungchang le baptist kaushan kalphung le mel mang ti te zer ho ani bok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puanani tun tla som pakhat chung January le November tla inkar chung khan Mizoram Excise and Narcotics le police ten heroin cages a somli pani le gram zali samkwa paruk ba ka methamphetamine cages ani somli pasari le gram samnga palian man Department pani ho to the Soidanin Excise and Narcotics hian heroin cages somsari palum le gram zani som pakwan mana police hian cages somruk paruk le gram zani somsari pasari an mana Excise and Narcotics hian methamphetamine cages a pathum le gram zathum somriat pani manin police in cages a somli pathum le gram zaruk somsari pani an man bok Police te hian heroin kg khat man hi cheng nuai som thum huin an chuta methamphetamine kg khat cheng nuai som pathum hule crystal meth ero chu kg khat cheng vai be chathum huin an chuta ni Police hian January le November in kar chung khan heroin kai noya thu boy zani som ni ziak lu tin mi zathum pangan mana methamphetamine kai noya thu boy som panga ziak lu tin mi som ni pani an man bok tun nai ri hlo tol a hluar tak em chan le dan ken ko tu ten ri hlowan man atam chho thut tak chan hi kumsa ni somni pakhat February a Myanmar sipain mipui than sarkar pai thla thuneina an cholui wania soini a abikin Mizoram depa om chin state a hian sarkar mumala om thei talova chu den chanin ri hlo tol tu te an huang taw ta hle nia hria tani Delhi kapuya Nigerian pakhat bo chungchang chui chiang turi Mizoram DGP Anil Shukla chuan IGP Intelligence Povinu Bansa la ruat Komin October thla Mizoram methamphetamine tam tham tak man chungchang a mi pali man an ni ba ka Delhi lam nena in thunzom nia hria in SP Narcotics Pushankar Chowdhury Havin Mizoram Anti-Narcotics Task Force Team tirani a anni hian Myanmar mi pani Delhi an mana heti lai hian Nigerian pakhat chadam doi ina en colony lain Shankar Chowdhury hian manin atlan chhuanan chengnuai somthum panga an pek thule chengnuai somni dang adil bel nia puin he Nigerian fanu hian Delhi Police Control Room ashila he menu hian Nigerian paina sataka zonani baka achui chiang tura ruat anni a chui chiang tu te chuan IPS officer Shankar Chowdhury hian he Nigerian hi aman nge niash an hria thule a omne ro chu an hrelo nin an soi Shankar Chowdhury le Mizoram Police Team te an lo hon nu hian Delhi Police lemin an boy puis via wangle puna awma wangin DGP chuan chui chiang turin IGP Povinu Bansal hi arwat ta ani
Manipur State Police ten zirlai robo pakhat chan chuakin a robo tu nia hriat mi pariat an man boka an ko ta tang hian sinlai tha tak tak le amoi ngamazat an man telani Imphal West District SP in Imphal ta la khom tu te shil danin ruk bo zirlai nu le pa te hian an fapa tlan chhuat nan cheng noi som panga an phuti police ne na an thlena police in chan chhuat na ngor taka thok suin yumnam huidrom khuwa ruk bo le robo tu nia hriat mi pariat te an mu chuak ta ani Chanchinthar top na tlang pui Naktip thole niya Mizoram Assembly pakuana inkhom masaber nei tura member Chanchinthar te thutiam tirba ka speaker thar thanani ang Presbyterian Kaushan thunei to sang ber sunat inkhom puya kaushan inkhom ti tlemrot na lut chu atlang zawlo Komin January le November tha inkar chung kha Mizoram Excise and Narcotics le Police ten heroin kg cha somli panile gram zali samkwa paruk pa ka methamphetamine kg zani somli pasari le gram somnga palian man Manipur State Police ten zirlai robo pakhat chan chuakin a robo tu nia hriat mi pariat an man bo chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani